Miyabe-yabe la ring miyembro na ng Giant Lantern Festival 2023 Executive Committee keng Giant Lantern and Tourism Information Center keng Siyudad San Fernando, Pampanga, anyang Martis, January 16. Keti pisabiando ring mialuwang bagay bang lakwas siya pang apasanting ing tutuking ligligang parul. Agpangking head na ning Program Committee at host ng GLF 2023 at kaya katamang talasuyo keng CLTV 36 ay Jody Dizon Mercado, meging manayon ni kaganapan na megumpisang December 16 para keng mismong kompetisyon. Ang gana karang exhibition na may pupus anyang January 1. Kinglugod din nga pong Ginoo, ne? Alang kasasagkulan, maging masalese ing pamagpresenta na ning kakatamong Giant Lantern Festival 2023. Ning tutunan yan, anyang bengi, bisperas na ning GLF Competition Day, minuran, ne? Minuran at may kabasala rin gamit, pero may nga dita mo, din kakatamong kabalen na malaw siya. And true enough, ne? Talagang dakal na rin kakatamong kabalen na tinagod. Emo keti Pampanga no rin kakatamong kabalen, ne? Outside Pampanga. Bistaman atin lang marakala tsansa rin kabalen na malbe personal karang mga santing nga parol, maragul naman bagay para karang alimya kapuntaging Robinson Star Mills, Pampanga at aliwa pang venue in live coverage na ng CLTV 36. At pauli na ng digital transmission na ng istasyon, mas mera ka rin may kapag-enjoy ka ng masala at makulang mga santing ay ganting parol. Makabigla, ne? Surprisingly enough, kumpara niyang 2022, maragol, ne? Maragol at mas marakal na rin king tinutok king karing katamong social media platforms, kalupa na ng Facebook ang pong YouTube. Ikita mo na rin katamong kabalen, interesado la, ne? And talagang excited lang ayal ben pasibayo rin ng kakatamong ay ganting parol keti Siyudad San Fernando na karang mga labasan kasi todo ne? Uling atin tamong restrictions, ating protocols, pero anyang milabasan na banwa, malyari tanang miyabe-yabe, and even king social media, dakal tinutok, dakal may kayalbe kakatam. Samantala, miras lang 526,976 dahil live views na ng Facebook streaming ni GLF inyang milabas sa banwa. 91% higher ya ini, keng 232,071 views anyang 2022. Papakit na mo kanunini pauli na ng CLTV 36, dakalakabalan king mialiw ang panig na niyato ring makasubebe, karing kaganapan king labod Kapampangan. For the first time kasi may digital broadcast na. Aliwaning aliwa ing kalidad na ning video, kalidad na ning audio, na ning Giant Lantern Festival, karing marakalabanwang la-live tayo ini keng CLTV 36. Ngeni talagang dengkule, disenyo daring parol, mas akakit mula, ne? Ing musika, interak daring bawat asulu, daring bawat parol, mas mayakit la. Meging sang kanya siguro ini bakantang maingganyo la mayamuyot la rin kaya katamong kabalen na tumutok mo naman king kaya katamong digital broadcast. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalen.